Үтü күнінен күнді доғыттыр. Күн сері, жолбон сақаны сырдатар. Жолбон сурнал саха автономной Хебескей социалистической республикатын партия областағы комитетін урағынан 1900 хүрбе 6 хыллаққа хәтінне 2 күнігер түрттемеді. Терен тахарачыларынан республика юрағариге онна дорубияғы қарыстабылғар Народный комиссариатын политической сырдатыға салата, онна саха омук культурный сырдатар общества болбуттара. Ол бетер анығы өйді бөлінен сурналы бұлас, онна общественность түрттәбіттер. Бастықы нөмірі саха суруға тарғанның, чолбон сурнал тургурдун ден, Алгыстылан Олимпадис Иванович Сафронов, Василий Никанорович Леонтьев, онна Алексей Федотович Бояров тахарбыттыра. Ол кемтенела хайы үйе керіңе кем аспыт. Бұлырын чолбон сурнал түрттеміте 95 сылын өрігіде оқтүк білеті өппет, бұйыл саха автономный республиката түрттеміте 100 сылын көрсөбіт білеті бет. Бұ бәле кеме көрсі саха омук духовнай өйін санатын, бастың мындаларын, саха усуран литературатын чулу айымнеларын бар жоңго терден, үйететен кәлбет, сахалы тыллақ кыржаға сурнал, үйе керіңне хүлетін қамнағын кең әйгеға тахарар, анығы немаларынан үйететер, чолбон электроннай арқыбын оңырор сана үйескәбіті. 2000 хүрбе сыл ақсанжетіттен ыла торумнан, толкуйдан, сылтан ордук кәм устата үлі барда. Бұрайық олықы керетігер Саха Республикатын национальной библиотеката директор Саргылана Васильевна Максимова өйбілілері улақан солталақ, сурнал сағымай толыру арқыба білінге тұрғынан национальной библиотекаға әрі қараллан сытар. Бұл барғай байы библиотека үләхеттері оцифровкалан редакцияға бәләқ ұннулар. Ол түмігер чолбон сурнал электроннай арқыба түмілі бүт сайт үйескәті. Ол күрдік президиумға ұңырабыт Нюргияна Михайловна Стручкованы, Саха Бечет, Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін генеральный директорын. Светлана Александровна Попованы, Саха Республикатын национальной библиотекатын директорын холбиячыны. Петр Егорович Захаровы таттылуғын жоқсығын нәлеген бағылығын чолбон сурнал партнеру. Онна Гаврил Гаврилевич Андросовы чолбон сурнал бас редакторын. Күнді доктор бейге тәрәхіметігер интернет сетемен нүңі кіттіғар, Хақа Республикатын инновацияға сыпаралақ сайдыға, онна инфокоммуникациялақ немаларға министерстветін келім информация әйгетігер хударствыннай политика, онна бәчәт салатын халаятчы Афанасий Павлович Матвеев. Тюкнен нехилер да? Ehiller. Тюкнен доктор, bu pandemiyanın hevesten izolasiya olurun, jeber ulen bağısta brastiginin bu formatta takılıp bırakay digenen keliyektin bağırбытым ay, onun tun birdah tun исторической үрдәх олталақ әулеңі ғылуыт дегенігін чолбан журнал толыру архива цифровой форматқа о библиотекаға онына сайтқа еңерілді біті онына бар бұл бұта үрдәх кәрәқсі мен тоқтеқ бұннаны білген бейін нүкті кәмін олар бұд цифровойға бұл чолбан журнал Бай историята, онны таққыбыт айымнегілер, онны таққыбыт үлелер, білген әкең айгаға доступный болылар, бағарбыт интерейге кейкерен, оны көрен хөп, ағын хөп, оны түн бәтін лишнай, или верінер, или научнай
интересинен киrenler олunu bilе. Tun tuhanıqtırın söp. Ti bilegen bihi ayge bit SMI bollun, biçet bollun bары bu hangar devilen tenge hardılan heller de xanada bu bilegen ayar национальный издательство вот книга издательство тами да күскүлләнер цифровизация түгәр ayar буктен приложение оттыра он ayar липтен тон ресурса кинер бәлерин кенегелерин бартын ме кумахыгар ол бакка цифровой форматта ме тахаралар olur. Ти олен төбди бараларын күтер болохтах кумахының тахыбыт журнал кенеге хагыт болун һәм бир электронный форматка ме халар төп кирер очогына кине аудиторията кенир он хам багарар кине ол журналы кенегене туханар возможность фердиан бир андойду любой херттен киренген чолбон журналары каны атынданы кенегелери журналдары кагыттары бартын билелер окка. Олен чолбон журнал хенник бу электронный архива тахыбытнан егене министр аттан, онна беги министерство аттан этилистинник агаддылибин, онна бу каленехер төрүт тылбыт күнүнен агаддылибин, үйүн бары баскыгенняга төрүт тыл күнүн белетибит, онна тулбу терәхметиме ол эрчитинен хытылыр болохтах. Оннотун багырым эте бу маннык үлелер, маннык хамсаганнар элби турдуннар, онна биге өттүбүттен тон манна теңөлләргә беләммет. Он багырым эте тихә хама главный дорубияны, он үләгат барта ситилах болдун. Онны бары бир команданан үлеле җәһәле этебен мактал. Барға мақтал болуқтun, Афанасий Павлович. Күнді доктор білген әғірді тыл бәрелілер сақы бәчет, сақы республикатын Хударство автономиялық тәрілтетін генеральный директоригер Нюргияна Михайловна Стручковаға. Мақтал. Үті күннен күнді ұтықтабыллақ ұлжыттар бұд. Беге бұл таңыра көмөтінден дебе күрдік бүгін мұнда қата мустар кахтанны бит, оло хатан маннык очна болбап пыгалах тен кутталамып бит. Хата маннык агаяхта болдар бит түмсер кахтамып битгәр наха үрдүм. Келени һәр ие тылын күнүнен ис сүрәк биттен үрән көтөн икки улахан маннык үрүләх түген биги бо хаха бечәтә таттан жомутугор хәргәбитигер маннык белех унар кахтах путаттан үрән күтән долгуян торамына гадәлек бен барып. Бу биги чолбомут архивын Тебистенге бу национальная библиотеканы кытта үреләһен биги кыжык бу маннык интеллектуальный бай кытта үреләһәр улахан тирилтелер бу хакаһиригер биги хака бечәет национальная библиотека атын тирилтелер маннык бирге бебебитин өйөнсөн үлелир бит нахачуге бу биги журнал бит архива бу национальная библиотека көрөн караян бүтүнүтэ барата калбыта бу биги жолбутугар маннык келбите онна ол оцифровкаланан билеген барата киһа баратыгар бор босхо төһө багарар кирен агарга үйрәтәргә бар болбутугар биһе онтон наһа үйрәбит онна биһи бәбит бу тохпут босхо болохтактен бәбит баһарыны ынаммыт бүгүн бу иятыл күнүн иннине баржамытыгар беле хунар быттан наха үребит онна долгуябыт анете билеген эте алромбун жоңго биле тоога болдун ден
удобный болун деммит келин өссө приложение курдук оңорон таарыахпыт сыгыры курдук очоҕоно иһигер били браузернан киирбекке маннык туталан хашайдаан алан онно түлүпүңөр эджэхэджан көрөр кына табагастаах болар кына онтутун өссө халгы толкуйдуохпут иһин өссө манан бүппет иһин өссө тупсаран иһиахпит бу боллагана бастыкытын бүтүннүүтэ барыта бар болбут түмел диэммит бу күнгө биһиги агалан маннык жоңго хергега бу билихинеряхпитин багарабыт аны боллагана бу сылын айы биһиги таатта херин дойдутун жоксоҕон нәһилиэгин биһиги бастакы редакторбут түрәбит дойдутун баһылыга дьоно хергете сылын айы биһи бу маннык биремиэбитин олохтон биһиги хурнаалбыт автордарын арас литература кайысхаларын өйөн биһиха көмө буолан бир тылынан бир өйүнен ханаанан боламмыт маннык олохтон хылтан хыл быстыбакка баран иһиригер эме миннаха үөребин былырын эме маннык мустууппут ол иннин эме туттарылыпта онон буллаана бу маннык ситим олохтонон онна биһи аптардарбыт литература деятельлера киннер үлелере хыралара биһиги бу тардыһар эталонмут идеалбыт бар боларыгар качестволах хаха литературата үрдүк планкатын тутарбытыгар биһиахага көмөлөһөр диһаныбын онно биһиги бу аптардарбыт бары онно жулухалларыгар биһи чыпчаалтан чыпчаалы онно чулуттан чулууну бу чолбоңго бар бастыкынан тахсыктак чолбон иһэ исхохоно кини тахама атыттар киниэхаа манныктар дыстар кына болаларын курдук оннук өйтөн ханааттан оннук бага ханааттан биһиги үлелибит олхем боллаана бу маннык ситим онна бу маннык догордоху бирге лелехи бара эме карыстанылдан үчөй байтык халгы хитим болан хылтан хылайы үнен хайдан онна быстыбыкка баран ehрегер эме наха багарабыт онна мактанабыт туакка саха өйө ханаата оннук бирге болууга тиитигер эме холобура бир холобур болон хэбит бир сана биһигини баратын түмен биһи бу нороппут байын тылын өһүн карасхалыгар турар онно биһиги бир үрүе онтон өрүс болан таккар бу билиң хаңа айылла турар хаха тылыгар литературтагар чыпчал бар булуртагар онно үлелехер бу тирелтеттен биддестере ол халгы бир өйүнен ханаанан оннук тахымга тардыстыра бар боларыгар бу маннык Петр Егорович курдук баһылыктар бар боланнар онна те өйөбүл бар болан бирге элехи бар болан холобура бахага бир эме чыпчал холобур болан мисалгы маннык кихи Джон Серге хахалар бары бирге түмсәммит маннык өйбүлләх бирге бола сомоголоха турар бытыгар эме холобур буларыгар багарабын барга мактал. Күнді доктор Тылыбири Қайың Саха Республикаден Национальной библиотекатын директорын холбуятчы Светлана Александровна Поповага. Так, да? Ага. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего торжественной презентации. От имени коллектива Национальной библиотеки, от нашего директора Саргланы Васильевны, разрешите вас поздравить с сегодняшним, поистине историческим моментом, с моментом, я бы сказала, трансформации журнала в соответствии с велениями нашего современного информационного общества. Да? То, что журнал перешел в электронный формат, и сейчас его возможности в разы увеличиваются. То есть Чолбон, он уже не ограничивается границами республики.
он выходит на более глобальный уровень и дает возможность представителям других народов, других стран приобщиться к нашей культуре и к нашей замечательной многовековой такой литературе. Разрешите поздравить Гаврила Гавриловича, всю редакцию, наших аксакалов, всех, кто сопричастен к жизни, к развитию журнала. Ну, коротко хочу сказать о процессе оцифровки. Да? В 2020 году у нас была начата работа, но в связи с пандемией она у нас немножко застопорилась. В 2021 году работа была активизирована, и на сегодняшний момент, вот, в частности, в электронной библиотеке Национальной библиотеки, можете найти более 700 экземпляров журнала «Чолбон» с 26 по 17 год, вот, по сегодняшним данным. Работа будет продолжаться, конечно, и в целом вообще цифровизация, да, вот началась с того, что это веление времени. Сейчас в электронной библиотеке Национальной библиотеки более 60 тысяч документов, доступ к которым открытый в основном, да, которые есть издания, которые можно прочитать в стенах Национальной библиотеки. И, пользуясь случаем, всех авторов, да, всю пишущую братью хотела бы призвать обращаться в Национальную библиотеку, которая расширяет свои сервисы, свои услуги и сейчас предоставляет множество возможностей для писателей, в том числе публиковаться в электронном издательстве Национальной библиотеки. Хочу, чтобы пожелать, да, от имени коллектива Национальной библиотеки, чтобы журнал жил, развивался, потому что он доказал то, что якутское слово, якутский язык, якутская литературная мысль, она живет и развивается, и будет еще также жить на протяжении долгих веков. Спасибо большое. Билген сайт турумун билгиннерергер көрдөһү кайын Чолбон журнал бас редакторы Гаврил Гаврилович Андросовтан. Төкүннен күндү доғыттор Чолбон журнал редколлеген членлері, Чолбон журнал биреметін лауреаттара, онуттан бұл биге Чолбон журнал бұд партнердара Петр Егорович, Национальная библиотека Светлана Александровна, бұл бұқа барығытын түрөбіт тыл сурук бичик күнінен келенихер бұл сақа литературатын, сақа тылын, сақа наукатын, сақа общественной государственной өйін ханатын мұңутур чыпчала бұл бұтын көрдерер беле күнінен ағардалибін. Оныттан бұл бігеге бүгінгі жары күммүдігер Чолбон журнал 2 улаққан тәрәхіне боларынан бұл бастан тұран биһи терен тахарачыбытыгар хака бечайт телтагаме барга мактал болун. Онуттан бу суруналбыт 95 сыллах юбилейгер тугара сол искалар гына үлелектак беттен 2-нче сүрбел бүтүдүттен ла сыл сорук турурунан үлеләмет оны төһөттөн жаңжаак турдар хин индибитеке эреллактык оны жолуркатык кардыламыт күмбүгүнгө түгөнгө тыгынча келиңе бу Чолбон журнал 1906 сағалан тақсыбыт нөмердерін сыппараға келдерін оцифровкон орын бұл бір өттінен, қайыр өттінен журнал бұтын үйедітер ұлаққан өлі барды ден белейтәні текпін бағарабын. Оныттан бұл бейі журнал бұт латинскайды тақсыбыт нөмердері Чолбон, кығылылық, оннаттан усуран котугу литература, котугу хулус альманахтар, онтон Чолбон журнал, котугу хулус журнал, онтон тогугон сылтан төттөрү тадыгар төннөн Чолбон болбута, оннаттан 2-15-10 агысылларга тақсыбыт Чолбон сәмсәтә сыгырыбыт барыта бу сайка кирде. Онуттан сайпыт тыгар сүрүн материал барыта кирен бүтті білген жоңға әргеға ордук тиім тетек тухалақтық үлелерігер ден бұл оңыратшыбыт Дмитрий Никонов тұнымдық үләқамнас бара тұрар. Онуттан бұл қайыуя хорықтар бұд бәрберкелән көрен санатастығыта бол бұта. Онуттан салғы тұпсаран жоң әрге қамағатық тұттар хыттыгын анныгар уктахыджан Чолбон арас хыллагын өмердерин агар
приложение да болан тақсын сөптен белетибин, онуттан бу биретнен тон кумағы тақсыттан акастамаппыт, бу көннөрөттөн жомутугар сергебитигер аныга олох тетиминен сайдыытынан туханан чолбону ыкса биле көрө агалар олоргар анан оңолбут сыгыры болар. Оннотон чолбон хорунал саха бечетин, саха журналистикатын флагманын, оннотон самай кыржагас тахарытын быгытынан онны бир духовна чыпчалын быгытынан такса туруга ден эренеребин редакциятыттан, онна терен тахарачатыттан, оннотон бу бүгүнгү терехиңе кайыя өстөгүлүн бастыкы редактор бут алампа атынан бастыкы редактор биремиетин туттарар олора бут. Оноттон бу тох барыта үстэх дениллер юнускайттан үгэспинен боллага ден кепсанигер колхоньяттан үстэ хуллу бут меник семинаризмин үгэспинен боллага ди өлбөтөгөм диебитин курдук. Үстөгүлүн туттаралар биремиебит бу үгэске кубулуйда ден белейтен этебин. Оноттон ол үгэске кубулайрыгар элбэх сыра үләне хамнахы көрсүбен көмөлөспүт Петр Егоровичка мактаныкмын багарабын. Оноттон салгы даганы бу улаккан жон төрөбү сирдере күн бүгүнгө колобур чез бочот металлары болботак бу ынды оной дүр халаячылар бар бола туралларыгар багарабын. Оноттон бука бары мустубут жоммар сергебер келбикедигер мактал болдун. Оноттон журнал бу сайпытын билигинерек багарабын. Бу келен турар буты бу тоқтен. Бу электронный архивка кирен турар. Анны холовур баттатакына тух барын ихинагы материалдары көрдөрөр. Оннан бир холовур көннөрө копиялан киллерен кебихери болбатак. Манна бу поисковик көбетинен ки аптардары, айымнялары көрдүр болуктак. Олонлук үлахамнас оңоллан бу Систан котон турар, оннан эти поисковигинен ки көрдүр болар. Ота кас бидди ки тинчиер, абетер кемере агар ки бу сайттан туханыга көрөргөр истеригер оддук туох болуен. Табгастах болун ден үлахамнас пара дем белетен табин колоборттон бу урукку нөмөдөргө колобор көрөк кайын. Бу колобор арасыллагы чолбон котугу холус барыта бу кирен кешигерен сталлар. Бу колобор биохонусуллар келлер, төрдонусуллар. Бу кыгылылык келле колобор бастыгы нөмөдөр бит. Носа фоңор бут нөмөрө. Колобор отут саллах кыгылылыктан көрөккө. Бу билигин Джон Серге бүгүнгү күнгө туханарга ден агас турарыноттон ки бу интерьергир ки сайка кирен электронный поштатынан регистрацияланан агар болууга. Оноттон бу игер эме санат астыгытын быгытынан эме белетир хилбар онно холобур кирен ким туханалагын тугун этиен сөп. Оноттон бу сайпыт игер бигатон тухпа биретинен сонуннар бут эме көстөн хектаре оны таханантон YouTube канал арыер багалак бут оламе бу сайка кирега. Онуттон бу кенники нөмөдөргө таксар усуранайымнялар эме дөрүн урук саха бечат сайтыгар онтон келен улус медиага тахартыр этибит. Ноттон бу сайка ме таксар болуктара олата биреттинен журнал бут үлетин кытта кеңе жагаш тахарга бу сайт бу электронный архив бихе үтөтүлгө болууга ден ыралана бут. Оннук болар кандыктен өлөлө хасылжабыт. Онуттон бу кылгастык билигинерде хамандык. Онуттон кас бирдигит кирен чолбон онлайн электронный архивка сорутун көрүн билсең ден ыңырабын. Жere күндү доктор, чолбон онлайн, чолбон журнал, электронный архивын түмпөт сайты арыяр кыгыл лентени быгарга ыңырабыт. Саха бечет Саха Республикатын хударства автономиялак терилтетен генеральный директоры Нюргияна Михайловна Стручкованы, Саха Республикатын национальный библиотекатын директорын холбиятчы Светлана Александровна Попованы,
Чолбон журнал бас редакторы Гаврил Гаврилевич Андросовы, онна Чолбон журнал ветераннерин, онна ред коллегиятын аттарыттан Хахан Рудной Хурячита, Булатын Оюнская атнан Саха Республикатын Хударсванной Береметен лауреата Семен Андреевич Попов Хемен Туматы. Дәрі 90 ғытыстығынан доғылатан кығыл лентебінің бұғабыт күнді доғыттыр. Доқсын ғытыстығы! Дәрі, олус үчігей. Саха омук духовный культуратын, саха усуран литературатын, саха искусстватын үйететәтчі. Саха тылла кыржағас усуран литература онна общественной политической чолбон сурнал үлетігер қымнағығар күттіғар, көмі тірек болар жон үгістер. Чолбон сурнал аспыт 95 сыллақ. Аспы 95 сыллақ үбілуінен, онна чолбон онлайн электронный архив сайт оңғыларығар үлелеспет жомытуғар мақтанан туран, Саха Республикатын онна Саха бәшәт, Саха Республикатын хударства автономиялақ тәлітетін нағрадаларын туттарарға ұңырабыт, Саха бәшәт, Саха Республикатын хударства автономиялақ тәлітетін генеральный директоры Нюргияна Михайловна Стручкованы. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін мақтал сұрғынан нағрадаланар Саха Республикатын национальный библиотекатын коллектива. Нағрада тұттарылар Саха Республикатын национальный библиотекатын директорын холбиятчы Светлана Александровна Поповаға. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін бочоттақ грамотадынан нағрадаланар Елена Станиславовна Алибастрова. Саха Республикатын национальный библиотекатын тыл, онна культураны әлістібетін хүппаралыр кенін сыппара кығын салаяр сала бас библиограба. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін бочоттақ грамотадынан нағрадаланар Прокопий Дмитриевич Петров. Саха Республикатын национальный библиотекатын тыл, онна культураны әлістібетін хүппаралыр кейінен культураны әлістібетін хүппараға келдірер лабораториятын бас технолога. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін бочоттақ грамотадынан нағрадаланар Нина Дмитриевна Сутакова. Саха Республикатын национальный библиотекатын тыл, онна культура нәхілестібетін сыппаралыр кенен культура нәхілестібетін сыппараға келдірер лаборатория бас технолога. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін бочоттақ грамотынан нағрадаланар Игорь Васильевич Ясопов. Саха Республикатын национальный библиотекатын тыл, онна культура нәхілестібетін сыппаралыр кенен культура нәхілестібетін сыппараға келдірер лабораториятын тутақ технолога. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін бочоттақ грамотадынан нарадаланар Елена Петровна Лугинова. Саха Республикатын национальный библиотекатын тыл, онна культура нәхілестібетін хүппаралыр кейінен культура нәхілестібетін хүппараға келдірер лабораториятын тутақ библиотекара. Саха бәчәт Саха Республикатын хударства автономиялақ тәрілтетін мақтал хұрығынан нағрадаланар Дмитрий Георгиевич Никонов. Күз көмі болбы жамытын оттан ақтан санан онна білетен астыбыт. Күнді доктор күн сері чолбон сақыны ғырдатар. Өссі түгіл қатыланы тәбет, чолбон сурнал бастықы әрдәктерінен Саха омук духовный лидері, классик хуруятчы,
Саха театрын искусствотын уонна саха бәчәтен төріттәспет Анимпадис Иванович Сафронов болар. Алампа әт илитнен тутан хабан оңырбут маңнайгын өмерін әскейе білген гуманитарнай чынчыйы уонна құтығу ағая ақсаннақ түрі томуктар кығалғаларын институтун архивыгар қараллансыдар. Социалистической үлі героя Хақан Роднай Хуриячыта Дмитрий Кононович Севсев сорына моллон Чолбон сурнал уонна алампа тустарнан бұқырдық әтен турардақ. Чолбон сурнал кута сүрі, тын көжітер халаячыта, ұрыққы наборчык, өйдіқ саналақ әлеккәйе, сүрәқтәқ дұғалақ ыраға, нарына, уяғаға, поэт, прозаик, драматург, Анимпадис Иванович Сапронов әті. Чолбон екке, алампа екке, мен сана бар арақсыспат бірдер. 2-нче хүрбе хылттан Чолбон сурнал редакцияте аптардарын сурьячылары аяр сурьер жону көгілдүр сылтан сурнал ағата сақа суругунан усуран литературатын түріттәчілерден биддестері Анимпадис Иванович Сафронов атынан бастықы редактор бремиетен туттарар үті үгәхи сағалабыда. Бастықы редактор бремиетен лауреаттарын үрдік атынан хөкбіттірі 2019 сылтымігінен прозаға народ хуриячыта Василий Егорович Васильев Харысқал, поэзияға Россия хуриячыларын союхынчылені Ольга Николаевна Корякина Умсура, критикаға таттылуғын байығын әхілеген көмілік күліме литература клубын ырытачыта Ольга Николаевна Макарова, бастың сағалатчы қайысқаға Саха Республикатын бұғыр хулуспатын 2 кластақ бұғачыта Валерий Валерьевич Андросов, 2-нче хүрбе сылтымігінен прозаға народ хуриячыта Василий Егорович Васильев Харысқал, поэзияға народ хуриячыта Василий Сергеевич Соловьев Болот Баутур, Бечәкке бәлемнәвит Василий Сергеевич Соловьев Болот Баутур атынан орто оскула учуталлара Елена Гаврилевна Аммосова, Наталья Васильевна Батарина туппуттара. Драмаға Россия хуриячыларын союхынчылені Семен Никонович Ермолаев сенөкөр очаркаға оны публицистикаға крайы өретәтчі Панкратий Дмитриевич Петров туппуттара. Сурнал бу биреметін холбуллубат партнерынан алампа төрөбіт дойдутун, таттылуғын, жоқсоғын нәхілеген жағылтата болар. Тылы беребет, жоқсоғын нәхілеген бағылыға Петр Егорович Захаровка. Үтө күнінен күнді доғыттыр. Бұқа барғытын жоқсоғын нәхілеген олықтауқтырын атыттан, итетік істігінегі сүрәқпеттен үйерін көтен тұран, ине тылбыт, онны сұруқпыт бічікпік күнә, үйінен әрерінен, сүйіқта бәм сүгірен тұран, тонауыстау бәм тонқойын тұран, қолжықта бәм қонқойын тұран, итетік істігінек әғділәтен болуқты. Алампа барақан әтен тұрыры. Ұстар, уларыяр, үрәк сүйрігірер, сүйдүйер, кеге кәқтер, кәбілейер. Тыл сытай бат сыттаммат, сұруқ суйылбат, содуйбаттен. Йол күрді бүгін мен олықпар бір ұраты түген тосқой бұдыттан өйдүн саналын күттүн сүрдүн олыс астынан тұрабын. Ол туаққа дедаққа бұ бүтін сақа омуға сұруққа бичекке әргеллен литератураға тірегірен олығын оңыстон олар бұд керчік бұ сүз сыл кәріңе ола бәтер бір үйе қолы бұрда қәмі ұстата өлелән тахар бұ чолбон сұрына албыд бұ народ жүйлігер, народ көрүйтігер, народығыр қат әргеллен тақсан бұ сыпыраға көхен бары күннете туттар телепөммөт компьютер бүтнөңө белшер кыктамык булахан кыйы улахан саха народуга саха жонугар хака хаңнаактарга улахан белек болбутунан мен бу саха бешекке чолбон сурнал редакциятигер оннан национальный библиотека бут бару лехеттеригер иш сурак биттен хака болон турамын баркамактал бунеттен болуктун көрө доктор бу электронный
Hurunal taksıyta tugu bihe karıyda. Arayda bastatan turan bu 100 yıl kerine kemihiger sakal literaturata kaydak saydan kelbitin, kemnak ammanna yonna soğulu telen kirbetlerin, Norot Suriyaçıları bu olan atır but, son surgar but, jon but, almangnay kayda kurduk Suriyan taharan surukka tişbitlerin, ol sorullu bakkına tehilli bitin, bihigi bu ülelerden buluq but. Bihigi tıl üyerekte bit, çençiyen köröçüler bit, haka literaturatın kenge gege tarkata açılır bit. Töhölök bu ületten tirek ılıqtaray. Kaz biddik için bir biblioteka tiybetağın ürdünen, bilgin cehetten olurun bihigi, Kasıhar körerister kıhtandı. Töhölök albaq saka omuk siriger, arasiyem onluktargar köhen olur. Töhölök omuk, atın omuktar bu bihigi tıl butun, üyereten, onnu umsuguyan ılsan erelleri. Joğol onnu baratıgar bu, çolbon sorunal, ulakan tühüküz buluğa. Doktor, min bu Irak sertten ayannan hem. Beğe bu 3 gün ustata yühe bülü oruyonu uluğugar diyen, ülelen. Bu nehelekler tahımlarıgar olukta beyni salayını tahımıgar kireri turur ularılarga yühe bülüler kaydaktan kurduk tümsülektik jahammıtların ile karakpınan köre ekulgakpınan işte tiye sılcamın naha yürülektere henge behe kıttığınıl bu pıttan asınan turur bunun etek tustaq. Yol kurduk beğe yühe bülü oruyonu törüttemmit sılgar günügar anan sıl bastınların çeşitediler. Onu tengenen 2 tığınça hübbekki ümmüt sılı yühe biliyor uyuna inyatıl sılınan billeren boros değişirak bitten yüeren asından turarbın. Onu olmaktalbın bu yühe bilülerge össötügül kat yedirbin köngüllen. Görekeci bihigi inyatıl bıt sualtata haka omuk bıhıtınan sualtta bıt. Olokka bu an doydu bu hettağız milyar kerenge ki olur bolla onu beyebit munnuk butugar. Beyebit töröbit törü şirbitir olur bollak butuna. İnya tıl butunan sangarar but. Suriyar but. Onu bolgumta uğrullanır ere. Onu ol bolgumta bu oryon tahamıttan sağalan, nehelekter tahamlarıttan sağalan kirener erbit. Bu ulakan ütü yılı buluğa. Jodotton. İtneten turamın etemete. Allah suala alampa bıraksan orta turu baran doyduttan attanarıgar keres tılın surukka beçekket itti kallattar bıta. Onu Balatın Alekseyevich Oyunskay etelitinen soruyan kallar bıta biligin beyağa var. Onna tere. Bu min ayemnilar bıttan kirer ganararttan bastın dramatiskiskay ayemniga pремия лухтаранды. Okudu bihigi bu ol kes tılgalı oran, ol keries tılgalı oran, çolbon surunal eredaksiyetin ona saka beçet teltetin kıtta bir sana kelemmet. Bu ala soğla alampa purana bu, animpadi sivanovi sopurana bu çolbon surunal bastıkı redakterin atın üyeti tenkini sırdık keriyehigen bu birimini ühüstögülün tuttarar turabıt. Ya doktor, çolbon surunalı naha çok iddik ettiler. Bu hakamuğun hircite. Ona bihigi literatura bud örüyü var bollud. Hangattan sana ayımyalar taksa turduğuna. Çıpçağları kördüren heqeyin. Surukput biçikpit. İnyatıl bud. Üyelerge süppetin. Diyen eten turamın bu biremiye bıyılgı hılın kıyılaktırın. İş sürek bitten. Üyeren köten turan. Jonum sergematıttan eyagastik egaddelatağım boluktun. Maktalların. Күнді доктор, 2-нче хүрбе сылты мүгінен сақалы тылла кыржағыз Чолбон сурнал алампа хопырона патынан бастықы әрдәктер біреметін өріләқтек тұттары серін томын сағалы бұд. Чолбон сурнал алампа хопырона патынан бастықы әрдәктер біреметін 2-нче хүрбе бір сыл кыйылақтарын аттыр бұтын көңіллән. Біремені тұттарарға ұңырабыд, Чолбон сурнал бас әрдәктерін Гаврил Гаврилович Андросовы, оны татылуғын жоқсығын нәхілеген жағалдатын бағылыға Петр Егорович Захаровы. Дәрім, бұл ғойыбыт күнді доғыттыр, 2-нче хүрбе бір сыл кыйылақтарынан боллулар. Прозаға
Dölühün sebekite onna tıyыстын sehenlerinihin Елена Васильевна Слепцова Корсуннах. Дәрі салғы еннатабыт, ол күрдік поэзияға бастың аты ұлла, кіргі күхін сыл астыллара, үз түхімәқті қохон бөлігін үйін, Рустам Николаевич Кажынкен. Аны туран Тылбаска, Николай Васильевич Гоголь, ревизор комедиятын Тылбағын ехін, Кирилл Михайлович Семенов. 90 тыстыға. Публицистикаға Артика сайдыта онна сақахере. Онна сақахере ұрғынақ ұрқайығар ұстатияларын ехін Эдуард Иванович Ефремов дәқсі. Бастың сағалатчы қайысқаға аптақ чоранчык осториятын, оны кіхін самай аптақ кем кәпсәнінен Мария Ивановна Винокурова. Оны сүрін сүбәхет қайысқаға. Жолбон сурнал түріттенміте тоғуын 5 сылынан. Әрдәк сеулетігер үгіз сыллақ көметінен Семен Андреевич Попов Сәмен Тумат. 90 тыстыға. Доктор, бұқабары 2-ші хүрбе бір сыл түмігінен Жолбон сурнал Алампа Хопруна бадынан бастықы әрдәктер біреметін лауреаттарын ететік, істіңнік, әғардалан кебе қайын. Үтістігінен. Етінне әхеқа айыр үліғатығар сетихилері онна чеген чәбдік тұрғу бағыры қайын. Күн сері Жолбон сақаны сырдатар. Бұйылғы Чолбон сурнал Алампа Хопруна падынан бастықы әрдәктер біреметін лауреаттарын атырыттан қардатылы әтәрі көрді өбіт, бұлатығын ойынская атынан Саха Республикатын Хударсывыннай, амма Ачығая атынан Хақа Республикатын Илдарханын оғы литературатығыр біремелерін лауреаттыттан Россия хуриятчыларын союын челенеттен Елена Васильевна Слепцова Корсуннақтан. Мақтал. Баргытын кыйлақтары исүрак беттен ететік істеңдік ағарданы динлейбін. Мақтанабын бұ бігі сақауы бечәтін үліхеттірігер, бұ Чолбон сурнал бұтығар. Чолбон сурнал оттан премиятын олар бұ литературнай әйгеға самай мен сана бар сын аламма түшуей нағарады болу дейхандыбын. Оны білден тұрартын убайбыт алампа пронып атынан премиялар. Мен хотору убайдырым атынан премиялар бүтін кавалердары боларым дейханатым.
бүгүн кайыла үһүс ойунускай амматчыгын онна алампаатынан бүтүн кавалер орденов боларкын мобайдарын кенне. Аны биһиги студияны хыджаммыт хырттакпытына библиотекага тийдакпытынан каармаган баттактаак чөө багайы кырдьагастар биһиги интеллигеннар быт, биһиги учуталлар быт, баһалай Никитич Бырдаканап, баһалай ыйбаны багдарын сүлбе курдук, контон даганы элбек сорун омоллан курдук, биһиги ытык дьоннорбут библиотека киреннер курук нар дети чолбону касыһылыр болалар эте. Онно кинилер ол онтан касыһаннар эти төһөлө албагын оңорон таарбыттара болой. Кенники мидемие онтан касыһан же хүрдэ калбак үшүгөй булан жоллонон биддемете же мүчү туттаран ол чолбон миха либер түбэһэн тихилиге онтон бире дабыдыба курдук, бүйөтүр рухун курдук, Леонтьев курдук, Алтан сарын курдук, олох седек былыр эрбечээттенен барын кыын бечээттенмеке калбы жоннор. Айымнеларын булар болар этибит. Ол онно кайдагара эрдеттен жахакастан, оны былыр ол серокопия инден суок болан бүтүнүү бардын илинен суруян, арыян, ижирен калбы же хурнал ол же тугун арыян же ол онтон муньян бу Хемен Андреевич таганы бары даган ол онно үлеләбіз жон болуқтақы толылырдан. Оны кығылылықтен хурналга бирдем Блатын Алексеевич Аюнускай үбілөйін белетир туғынан хүтті ғышуы материалы болан. Онына кенелер де тоқта Платон Алексеевич айымнеларын етан кем критикалят, жағасты критикалят. Оннеканан бұл исторический солталақ хурнал. Манна биһиги ытык дьоннор буточтооготтон политика даган үлэхиттере болу кайдак сыгынахан бэбэлерин кытары сайды буттара бүс бүтүнү барта хобу хурналга бар эте. Жону буллакана үйрүү жол болар. Мен онтон болдум ден. Онтугай бут бүгүн арылдан келбетигер мен ажакай сойдум. Онна үйрдүм даган дие кое билген оттон кеңегега арыллар болла. Ол кынымырыттан сороға бағар арылы хоқтаға ме арыллан қалын сөп болу демін әмеді құттана санатым. Онын әйгіні барғыттың әғірдәлейбен сақа жонын бұл әтерге дылы бейеға исторический события күрдік бол бұд түгеннен. Онна өссі дағаны ая тута тұру қайын. Бұл сақа бәчәт барын тұқарттан сақа сұрға сөппете болу ден өй сана бар. Оны бұл Петр Егорович эти инициативалан үші бағайтық премиятын үбілен де премиялан оңыр бұта. Бұты бір нәхілеген кехите бұман бағылыға оны жағанара мен хана бар хүлді ағырқан болықта. Бұл кәнекі қайда қаратынна күш атын әме терілтелер күттіғаннар Хайдара кыджик бу алампа курдук солталақ кехибит биреметін достойны курдук оңорор курдук оңоруqa бар эте диханыбын. То чолбан хурнал үлели олоруға билигин эдер күстер келеннер бу. Шөй бағайтык саңалы барытын жети кайдагар олоқтоқтук диреңинни корутан үлелен эрелерттен кехи көрөгөр астынар үйерер. Оттан бихигини онна бечәттилерин туқары жол боллага дибиха. Мактал болун баргытыгар. Онуттан Ирина Васильевна мақталы кытта бу быйылгы алампа хаппурона фатынан чолбон хурунал бастакы редакторын премиятин опсай үбін суммата сыспак боллақпына 200 бүйін тыынча денеті Дмитрий Григорьевич. Ден бу ихитиннеребин, онуттан бу төт номинацияға бүйінні тұхынча, онына бастың сағалатчы, оны сүрін сүбәхеттенге үлбәбесті тұхынчала суммалақ бірістер өтін біріс олықтынна, онуттан өстідігіл бұқабары ғытын әғарделейбін, онуттан бұқабары жеген чәпдік бол. Күнді доғыттар бұл манан чолбон сурнал электронный архивын арияр,
Онна 2 тыгынчай хүрбе бир сыл түмүгүнен жолбон сурнал алампа хопурон апатынан бастакы эрдәктер биримиетен туттарар өрөгөйдөк тәрәхин түмүктенер. Сақалы тыллақ кыржағас жолбон сурнал жоро күнін ыттым бәчіген юргун өссө түгіл ханатабын күн сері жолбон сақаны сырдатар. Бұқа бары үйіріләқ тәрәхін кытылақтырғар чеген чәбдек тұрғу бағары қайын, онна бөмнән бүттін қарсқаға түхәрге ұңырабыд. Бұқа бары күтен.